I'm friend sample KP Qual Professional Network. KPN. Qual Professionals Network. Make a home. And alumni for AUCC. Yes. And then accolades that also. Papa, me. I sound an old student of senior high. Senior high. Fantastic. Hey, another with that here. Hi. CJ. Oh yeah. Oh, nyame adom me ho ye pa. Na den sa no pe na ye wanwa se wo ba etwuma no. Minter hu. Oba bia utwuma no bia so sane anadwene na komate. Oba wo de o say ade fed automatic ompe manual. Yeah. Utwuma no anatwika o. Ayo. Anatwika. Chiko. Utumi change ya na dru fifu anatu so na mu. Yo. But CJ, akwa banso. Say nano memenda ukoja yenua be makwasi ase ye ko adakulu ewo adakulu why adie pa ye ko do ho fiada no enra wi anwumre mu ne ba beduru oh my adie yenso ye sha to eche nyame adma ye no so a so se 2nd June ye ne 2nd and 3rd June 2nd and 3rd June ye be ba den abejamo enti adakulu ye papa Efo Kwame na busuafo ne ma obibia ye momo hyede momo yakọ kwasi utie be babia wo bia no ye momo hyede pawate 2nd and 3rd June ye be ba beta wati aye amana ye fefefe na wakata papa chi kwate answer na be shenkrata na se kra no ene Ghana month openi a yes celebrating no Keti ononkwa obia nka ho ene yes celebrate obia nka kwasitum adobia ni we ni wo ho eda so fato so na me beto so se sia kwasitum emra Oba Multimedia Group Limited. The original Katie. Yen Chief Executive Officer. No. On yes celebrating no. Onunkuto. Katie too much. Katie ayade. Na ye kwa ni mo no ye beka ne ho asema kire. Ye beka ne ho asema kire pa ni sori na wanya. Amen ye mu nyina ye hye ne ntaban na se no. Ghana ha. Nyame osira no. Bi adwuma. Ana nhuma na we employ nipa over 700. Yes. Na uyebi na uyebi na mo wode enti keti wa ya na da ho CJ wode na to ba oda so enti mo join you on Facebook mo ba bi ha de na mama kwasitum ena da ha yi ena oda so no ya ejuma wura etikasi awi adwen keti ena oda so no agini chichi wa peje na nso wo woni wana wa undu boko wana keti chama aha undu mo aha ma che be bura be na ha no ahyeche ahye mask na mi jeni mpo na gari bai oso ohwehwe security man ana na keti jina car park on ko bi se papa moji ne ho sojo oda boko keti onyame wo hia o maye na onye okese ani so de hu na wanya ani babia wodi ensem trajuma na abedru no ya de mo join you on Facebook come and drop a comment for our CEO Kwasitum ono da hono obi ono hu nu kra da jima so wada Kwasitum on the camera ana no see e bona ba fi of the night award you am here so anko obi de kosi na nai keti camera ba na ujane cameras awaso agu anu ayi cameras ketwa eno de ye eti ora Kwasitum the CEO Multimedia Group Limited, Ghana's largest independent commercial media group. Yes, everyone Multimedia Group Limited. Osunechi abua ben. Abua bien ni ho. Osunechi abua bien ni ho bi. Abua ben. Enti ora Kwasitum ena oda ho no. I like comment there man. God bless you Katie. Very gentle and humble man. Yes. Tiketi ya maminta hu pai. Sa ya minta hu musa. Me de ho ha wo mu a bo se afre. Unya hu landline.
landline, head office landline. There's a Katie now. Who has a friend there? So, hello, CJ, please hold on. Katie wants to talk to you. On my transfer call. But I know what. Hello, CJ, that's fine. Remember the call. Who's so? Oh, okay. Briefly, I did send mobile line, cell phone. Onibi. On penalty or mobile number. And he said, "Yeah, I didn't driver and also our officer, the landline and all that. So now we still saw landline. Mobile number 0244 and 02. Debbie. Obi the number be a man watch us say Ketia obo wa. Obo wa na da ha. Ora kwesi twum. E no da ho ne Ketia na me nhyira wo. Won hyira wo papa adwene a munyan years ago. E de e share multimedia group ase enkakran enne ye nyina ya ba be se sa ataban kakra kan ase no. Ya me nkoso a emma onyansa sika apomodin ne nkwatenten na koso a fa ye adwuman na onkoso a emma ahoden ye do. We love you, Katie. We celebrate you now. And the question is, what is the name of Kwesi Twum's first business? And see we would nima emre call adomonline.com. Yeah. Obekono na ye de papa Kwesi Twum ne ho asem nyina to hodo mama wo kenkan a sa anu ye we ube na wo de abeyi ano na anim se wo wini a achede wo ho nti mo a omo a ye celebrate wo mo na questions ka ho a wotume call adomonline.com ko kenkan a wo yi ano no achede wo ho de ma wa enche bia wo beti yenka enti Kwesi Twum see the messages say kenkan I say but surprisingly he's not coming out and this is my first time of seeing him. Charlie CJ, he resembles you. So, and then hey, because Katie and say, there's a big man, sir. Mary Adepa, or say, God bless you, Katie. Force and Kenneth, or say, he's humble man, pa. God richly bless him. Basco official, need na wakaino. Yurepa ama awukubia boache. Yate. Okay. I'm seeing him for the first time. God bless you, sir. Emmanuel Akofo. And then Katie Francis Manson said, God bless this man. Amen. Hey, Lewo Aboti. He's very handsome. No, Mary Adepa said, I like him because he doesn't show off. And Katie ajene kaki nene slippers be nene lakos be no na am ha ka so de Katie abaka si debi we de nyon no wan kwa hu si ja beka si je bom na Katie no na me Katie jina ha beka se na me Katie no na ma fa na dwuma mu sa de tie oyo so down to earth onyame onhyira no na ye nyina ye hye na namone na brabo so na ye nsua sansa ho brase de eye we are saying gidi dabi boko slow but sure. Hey, Jacob Kwabena so say he's supposed to be president. Yes, Rebo. Abotre patopa. Get no picture no cry dey atoso no be phrase say Mr. Mo eye. Maka kakra ye munyim free so da. E patopa ma ye Kate won tire ne ba bia no onye ne ho. Omo ka meka no. No onye ne ho de ja no. Na Ghana for ya nui. Hey, dabi ye ntimi ma ne nkosa. Kwesi Twum, we love you. We love you, pa. Boss, chairman. Frimpoma Abigail, or say may God bless him and give him more wisdom and ideas. And it here pa, amen. Ideas say oh more. Nso bebre no a emeka ho ma yen. Aha. Mohammed Abubakar ai wo de jado no nkoso a why de otwe ne de nipa na aboni di kra ne yenka na so de jado no nkoso a won keka nkosa obepem why Mohammed papa wo ye da boko obi otre ba bi beka Katie ho asembone no ese wo nipa no a ti mo yiro mo 6 radio brands and that from enye se brands nketo anso and oma bie 1k radio station kete kwa mo say yento no mo from sa now baby maku ensia Adom FM, Asempa FM, Inshira FM, Hits FM, Inshira FM, Joy FM, Love FM, Adom TV, Joy News, Joy Prime. Online. Is the figure correct? 6 red. Okay. Radio brands no 6. Okay.
Okay. As I'm coming TV ni online ni nyina account. That to. Yes. Ni nyina so ye solid brands. Big brands and kasa. Yeah. Ye ka ho asem. Easy. Yeah. Katie. Yeah. Nyame nko so nhira ho. Ye ni so de waye. Nti yes oba de nsema dum ni hyade ma no. Oma bi so nka wabusua. Sansesa abusua e wasumdue a na Katie so benya sumdue dia yedwuma ama multimedia agya ne naso. Nti Katie oyire ene nkwada ne abusua ni nyina no. Nyame hyira mu. Na oba de ma sumdue ni amodem ayi. Me ba adwuma me nwanwa kakra. COVID buy. Ana adwumaku ahodo even ya namfo ye colleagues other radio stations na de ye link for off na ye link of off that ketua ni bi akam not even for a month and a multimedia akatua akam now pewe na apede no be kwatena ba bi abosom be se du abosom du ba ko ni enti aka eno kwa de keti meto so amasore nyamenye okese mayen esem de ne call lunch and also the ehia pa me share account enye she me share account ma K2 better me come pon you know how we do it auntie obeti me kan kitu abiensa esem de ne ko tena ba bi na me ade me de ne be kopatio na no me menda pa be hye fufuo ni abunabunu na dry fish isomu na ma wo emre kakra ka ho na enwa ka ho CJ na se ye celebrate Katie na me de ne kopatio ko jigu ne so a na me nye me na hyenkwan because me ma ne nkodi anwanwa tie fie de abunabunu papa bi and ye de be market. God bless you from all of us here. And ye be celebrating that to say no be ko na we. Ye be boni sa abra yanko mame kwai na me hyase e woda obokrata ya mensaka na se shadi asensan ma media na kan na mekan no na sije nkomo a wudi ye wokọ asantemantem na ekodi san koba no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eni manhia ahifia okoye na enura awukudaye no daily guide akyeremu e wakata feto so miensa na edoma eka vice president ho koye no na enye edom kuma se wonim se akwasidaye bi adura ene eye World Cup pa e wasantemantem na we eye akwasidaye fasha asante hene otufo osetutu otusu mienu ede hyehyɛ so e wona himfie na Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia the vice president ekoye no nyono nko a ono ane ho kani second lady Samira Bawumia ena eye empanyifo ahodo bi na acho mampania be de eche na fade a wode koye a na efekeke watutu ne ntuma na ahobrasie mu se de Ghana fo yina bo ne Samira ne se obre ne ho ase no ne kwanso ne se de okodi ne dwuma ye ne nioma no yesi edom mansia wunya babi na ado na yesi na majority leaders eche mensa bonsu na waka empanyefo ekoye asante mantemu soafo se Simon Osemensa no ono so eka ho wo soafo no hwa nyina mahoden sem so Dr. Matthew wopoku prempe ono so no waka ho Dr. ya wose yadutwum no waka ho bi ni empanyefo bi no mo chese wo yi sa empanyefo ya yabobo mu din ya emrase bedwafo ma komaku aduokron 90 ya dodo da fra santimantemu no ena ka omampania be de chene toraja wo mo ekofie ho no ho na eno chinso no asoafo ahodo abaya krachefo ne wo mo ye akwanchefo mpanyifo ahodo dada nyuma state agencies no wo mo nyina so ekobi MPP regional chairman ene party chitafo bebrenu ane party ma ene kwaka Dr. Mahmoud Bawumia ho ema wo mo ekoye nti no enrade na esewani ensa wo ka kire ho asem ewo daily guide ne feto so miensa musaka ansam no de wo mu nyina eka ho bia no obetumi akenkan de mame na me de wakwa kratafa etoso ensia ewo daily guide mu amane ne nyina ne se na wotwetwa mu no ye bo amane se basabasa yo bi ekoso ewo wasa benso ema omanfobia wohodom no akotwaja de ato Golden Star Mines wo mo cars bi ni wo mo nioma bi mu amakowi akire kra no nipa ba kwa ahwe ne nkwa ama ebi mu so prepra na esie ewo atoemantem intuhwe mu a atoemantem post sadom no etisi mu ema ye kasei wo machi omanfo be saduasam yensa ya wo mo echese otusu se basabasa ye course na no fieda no na wo mo ehu wo mo ti fieda no a eno
mo hwehwe mo kyere wo mo a ye ka se no mo post fo kukum na wo hwetoto enyoma so do be kwa kogina emra nim na emra ene wo modi ho asem wo daily guide ne feto so ensia a onsaka obekenkan nsem ne pinu aso ewom ya no akenkan e de amame na medewa call Ghanaian Times de bokrata mu o see your most authoritative newspaper na CGR ho sema esiye ewo voter lake ne so na no memendama nipa num fa bo hwom kwan kwada miensa kwada enya mfie mienu ene mampanyefo mienu a omo soso no enna be se mfie aduasa chi won mo ekwaduana mu no eno mo so fa mu ehwom kwan ho asam ewo katafeto so miensa ewo Ghanaian Times mu na video no na ene da no da Facebook na seje woni masem ni siye no na me monitor stations ahodo da metie bi omo anom wo mu a omutumi survive ya yehunu omo agi wo mo no omo kyerese wo hwe boat no a report na the Ghanaian Times e ka kyerese se fa nipa bebro aduonum afa aduanan de kɔ na aduonum na no ano no na so boat no ni nipa omo load ye no na ekeka kɔ bese 100 enti no na afa overload ena eno achi so no ema ne mienu miensa bi a ekasa ye ba kokora ba kan kwada miensa afri mu yi ose omo kona nipa ne dross nti omo simu na no mu se ensuo e ba boat ni mu enti omo kire nipa na ochi ni se onsa na chi na omo yi nipa ne bi enko akire na onfa bi mesen na so omo koba na wa befa de aka no wa so omo kan ye complain ye nyo ba kofo na kan ye nipa mienu na kan wa mua enti omo kona wo mudru fifi na fensuo no ayemma e wo boat ni mu na de wasa ya ne se ransuo da se enti no todo bia aso e wo mu se ye se life jacket e bi ni honom omo se nanu ya krampo na mpanyifo ba be chiche be se 25 de ma wo mo enti boat bia so koduo bia so life jacket ba ko pe e na wo so a obetumi ase ti nipa be se dua na se dua sampo e na efa life jacket ba ko pe e na wo so a obetumi ase enti senka mai hu ya omo kan mpo na nipa na ochie no dane ne ho a enka ya ma medru ba bia ya drin abna ye ka say marine police akadia se wo mo di e bom pempem wo so omo ni bi semo eno na me bisa me ho se esono police fo no a omo nam amo ya adwuma asase so no ena sono omo ya adwuma nsuo so ana because na nsan yi amampani ankoche motorbike ne ne keke be capsule ne ade na enti omo nam nsuo so no omo nya den oh abna sa woni bi kasa omo se sije fu akra ye de begu ye vessel ba ku panu mu no e de akonam ti nsuo so no ye nya omo nya ema omo nya o yenya bi ena nkofo de mra no ahye wo mo nsam ena wo mo ne wo mo pe no ena wo ye ne nsuo so obatan ba ko kasa o se na ne ba ne bo ne bo nti ensuo ne yesa no ono sori gina na okita akwa ntem se emini na obi so onu mu ase onipa no pe se oye safe nti o so ni mu no otwe no nti owura mu na ache se eye gidigidi no pie na afi onkita ne ba no ye na kodo ba ko su fra kire ba na ono no omutumi eso ni mu na ache se ne ba ne de ne baba ko ne ba ne die CJ okọ kwada miensa ena amane no aba ese omafiri mu omo ye less than 2 years nkwada omo nya fie mienu ena mampanyefo no ba ko mfie duasa ena ba ko so ewo mfie duanan ba ko wo mu kra de wo gya nkwada nan ewo kire ewo honom we eye arehosem a esiye ewo eye nano memenda voter lake no so adan isman sinimu azizanya edeko azizakpe empotem honom no ena sare hosem we se no mo ko ayempo anwa yaba to omoko de kokofa ba ye no nti eba ne se ye ni mo dada nadmofo ni posifo ni ade ni akogirija ho mo hwehwani mu ya ye ni tua pan se ye wonso ensu ahodro wo Ghana ha se ya omafo twa nsu de konsu na ja nkwada ekọ school omomo ekwakodu omudwuma omomo ko de twa nsu ya be ye hwe han se ya matorenchem na ba eba wie di a ene ye hu se wo authorities wo man yi mu a wo ko ho no ye yie so unfortunate abna yenko enim ho asam ewo Ghanaian Times mu na media ma no na mede wo ebekọ kratafa etosu edunan na eho na kwadwo oponkroma osoafo no hwa ma ne bom nsem so ewo aban yi mu wo bo nsem 12 abaso pa nde asam yi nko a de kwadwo waka ne yie
wose enkabeya memma Ghana semtwafo mane nsi se match bosu bia ye Ghana month na ye wose wo share programs and content ahodo a radio stations and TV stations de egu honomo a ni nyina no eye de eka Ghana ho asem kire nyoma Ghana wone ne fa wose ye aboa ama ensahwe ekosoro pa na ochese aboa so ma na wiase nyina ate Ghana nka platform bia ebedi djuma no ukọ online ni ade it is all over inti aboa ye pa na wobon semtwefo abaso wase de ye no enye saban wo hunu yo wase aban na hunu wobe ya baso se ye nhyem kina na ye nye ne monka be ye mpo a obani boso ye ma che kan se ye Ghana boso mi ni twemu a ka ye nto aso a na sa content no ye mfa emra ye TV no ene ye radio no so na emose wa program na what design ye no eka Ghana ho asem eka Ghana bakwasem anasa celebrate Ghana ni bi ono so ba na djuma ekwa na so gusu eye na djuma no wase ni nyina no eso ni efe pa enti no monkoso na monye sa djuma den no katafetu so edu ewo Ghanaian Times mu aso na Dr. Kwabnadufo na no ne di nkomo ewo hai wono na ekasa se party man ekwa akoto obi aba no eye frankatuni na wadi party nanimu a omo hwe se womo ebeto aba edema obi a odo no ewo sikasam entoto ye hunimde kakra esanse so hwemu a ye omampani dada JJ Rollins obaye ne de ekoyo no na eye founder no wode hihye pa na gu hode ma party no wiye na emranim ni so eba besomu na obi so ye communicator so eba begiye ebroso a ewo se womo epe obi a ono so ritima bobil ewo sikasam toto esanse baby o man sikasam na kwakodu no ose party no behia kandifo bi a owo hunimde na watumi atoto ama party no agina yie na o man sikasam so no akonkan eno ho asem ewo Ghanaian Times da bokrata yimu medu bewie ewo Daily Graphic da bokrata na wo hwe nim ase ya DCOP Faustina Ajewa Kodua Ando Kofi Director General Edema Criminal Investigations Department no CJ asama waka nyina no ene se ya wa ha ene yetese Professor Kwabena Frempong Boateng kan no na wono na ye Minister of Environment, Science, Technology and Innovation ene obeka se uba MPP mu a omo ye galamsey etu from agude wobra mu nkitan krata wobra emra no ma wo mu kwan no eye MPP akuku dambi a wo party ni mu no na edi sa adwuma no na enam so amomampani akufuado direct Ghana Police Service ni sa wo mu enye hwehwemu sa allegation na Professor Kwabena Frempong Boateng kan ye no na babia ebekosie bia no mo fa emra no enye adwuma enti eno na Daily Graphic eche se wo mu enhwehwemu a wo mu wo Special Investigations Unit SIU a wo eye CID ni fa honom no eche se hwehwemu no o ma hyase eye ehwe ba bia beko akosie na ECG so na eche se enwumaku ahodo ewo omayimu a wo mu de wo mu ka 5.7 billion Ghana cedis na ne senti no oma hyase ya omo ebo kire akoba bia wo adwumaku a wo di ECG ka na wabo ho se wo kwakotua wo ka no nti oma hyase a wo mo edi ho dwuma se beye na wo mo esika ewo ka mu nyina no wo mo ensa ebeka wo made eno so Daily Graphic de enchemu no aba na eno achi na Asantehene otufo setutu na ede to aban anim se ya se koba se sikasem ene o manete bia ejina no so oka ho asem a eyo mampani ema fan ye ene pepepe ye enye dwuma na Ghana fo enye gidie ewo nsema wode beto dwanimu eno so ho asam ewo de Daily Graphic da bokrata no ne fa etoso edunsia ewo ho na akwa ne feto so de san wotwe no so a ECG eka ewo mu a wo egege wo made no eno so ho asam eda ha CJ anapai da bokrata emu amane amede bre wo no eha na mede ni nyina esi